Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Usembut Menteri Rangba Kejela uba Sniawbhalang dahar henne kasngi ula ai khubor ya ki board district ki balapan yad bet yad renti ya ka district council election haki artli ki district council kata ka ki HADC bat ka JHADC ula ai khubor kerpang ya ka JHADC kabala ai ka jingkershan bapura ya ka National People Party bat ru ka seng kaburom ya ka rai ka ba upat ba u ai ya ka NPP bat Punjab ya ki sangut ki MDC. Dan kalau aku ni yang berbeza dengan election MDC, maka aku boleh ke district administration berarti, maka election conduct very well bagi nanti. Buat kumju upai bak berpeliruan board beron-beron berkanu-kanu. Saya mulai klaim dah aku boleh kerpang dengan jual ke jangan district kalau aku support adu kalangan di MDC dengan jangan tujuan. Saya yang berbeza kasih ru. We respect the mandate of people mo kila ay do sa to di dagi jingo ijungi kabha na marba dagi nu jori haga last election MP ong ba ka VP kala asar bro ar kundai sik na kasi handai mata kayo stang khanyo which we are improving very much ta ka bedel giant hills BE kala nila improve bai more than 50-60% so kata ay nagling jungang ay kublay Pai bak jongin nong jai tiag belajar di parti jung gila put by ke fake conference on NPP. Tingi kum ke parti hak bede ke jai tu jungin persang menteri bahkan bara. Hak bede ber hasil ro ni ai ku boleh nama MP la rem baro akunda rem ku mental ayo usah bat ke UDP san bat different R bat inspira nong kadar. Is very much improve as MD government. Aduh kan nuk vote share jongka Sen bagi junga kali jumpa iba makila kular bon ke baro. Terhadap kular ke dia menlak performing makila kular. Tu pai ba bostan. Kalau kila men kular kala men mil rekim nak man penme buki kular pai ba lamun sufi simple tu. Pai ba kinai ki license mutas kemat. National Secretary ke National People's Party uba Sniawbhalang dhar habaya kren bat kinong thok khobor ulo ang baka VPP kala job khat nyo seat haka Khasil Autonomous District Council I can thau yak executive committee kinsapet hadien kumno banle ula benrap da ka baong baka VPP kala kular bon ki aka ya upat ba bat udan ka jingkerman bakin la ban penorlong bat lada kim la ban penorlong upat ba uba start un ai yaki tang Mynta ka kinti. Let them form, they have got a solid majority, so let them form. And they are unable to carry, we'll see after a few years. We'll see.